od noćnog života do sukoba. Kako su ekstazi i amfetamini promenili način ratovanja. U savremenim ratovima droge se često koriste kao način za poboljšanje izdržljivosti, smanjenje stresa i stimulaciju vojnika. Ekstazi i amfetamini postali su popularni među borbenim grupama, ali njihova upotreba u sukobima ima duboke i ozbiljne posledice. Često se koriste i među grupama koji nisu deo formalne vojske. U sukobima u Africi, Latinskoj Americi i Bliskom istoku. Narkokarteli i milicija koriste ove droge kao sredstva kontrole i manipulacije borcima. Ekstazi sa svojim sposobnostima da smanji anksioznost i poveća međuljudsku povezanost koristi se kako bi vojnici i borci mogli da se lakše nose sa napetostima na terenu. Amfetamini mogu povećati izdržljivost i budnost u borbi. Međutim, upotreba ovih drogi može imati ozbiljne posledice. Iako kratkoročno pomažu, dugoročne posledice uključuju ozbiljne fizičke i psihičke probleme. Zavisnost, psihotične epizode, anksioznost i iscrpljenost. Efekti mogu biti pogubni za vojnike nakon povratka sa ratišta, gde zavisnost od droge postaje nova borba. Nemojte se boriti sami protiv ovih zavisnosti. Pozovite nas na broj koji se nalazi u opisu videa i napravite prvi korak ka izlečenju.